Hello everyone, ngasigi mathel sidi torbot kangsoi amaga singju amaga ne do torbot kangsoi se best summer kangsoi ni ko duga singju sisu anoba recipe ne aina new recipe ne haidana mayam da share tawjaning dana aina mayam da share tawjabane ko kai hapaga semge haibadu di huren video da adom yengminara se do ahan bada aina semjara ko doisidi kangsoi se ana semjara ke singju sina ko ne semjara ke ba ado mayam try tawdriba singju ni ko sise mayam na aduga sum aigi wakal da khajabadu ni ko mayam na try tawram giro habado ado aina hawbagi aina mayam da share tawjabane mayam su try tawraga hawi hawte habado comment da phongdo upkiro ko ado ahan bada singju se semdringe da kangsoi se ana semdok jarage kangsoi se mahi se sar matung da hawai thra khra hapsan jare hawai mangan hapasu dum hawbani duga tilo asoi ba kitang hapsan jare moro kupa khra hape duga torbot se soiraga chamtho jan thammabane adu si hapsan jare ko adu si phajana hawsagat halaje sing soidor soiraga kitang hapsan jare ko sing soiba hapaje manam nungsibani kangsoida suraga nataba ko soiraga hapa adu si saugal abani na ngari se hapsan jarage adu ngari se akhoi lauraga haptreba ko kaigino di lauraga gi manam do adu do day time oibani na ne mayam na sum kai haina gidra na khanbagi aina lauda bi da oina hape ko adu lauraga na hena sum haulei bane ba ado upai leite mayam condition na makha pole haidoni hawai jar ga ngari ga sidi akhoi na di hauna sajari ba ko soibum ga da kitang munjalak padu da thum kitang hapsan jari khar thuna munna ba ko ado phasana okhai biraga siju phasana makhum khumjala phasana saugat halase du nga atawba kitang hapsan jare ko kitang setlaga nga ayai ba leraga di ayai ba na de han haw doini adubu nga atawba gi suma haw mani mayam nam try tawbiyo nga atawba rawgi ataw to adu hapsan jaro hapsalaga smaina du ngaktang sawalaga thambirani ado makhum khumjalaga ngaktang omaga adum thang kano toroga phadigom chaisala dum yare ko torbot kangsoi se mayam na haw bani haibase aina ne try to honing bai tare mayam da torbot se no adum hawjigi summer food ni dana mayam adum phangmani dana duga tilo soiba khogi spring onion do adu kitang soijala hapsan jare phadigom kitanga si hapagi manam du di wa nungshi ma smaina ka se kangsoi manam mina di nungshi ramoi ko mayang moisum atopa mi gilam gi macha ga na di kaisu nungshi ramoi manam je khoina di kangsoi gi manam ga ta ba si di chakha lamba heli dana adu sigi manam si di tiloga khogi phadigom ga hapakpagi kangsoi gi manam je di wa nungshi ma imung se ekta sat pane ado pen hum tu ini ko mayam da manam do moina haina girwena ado sisina bora gini ko hangam thau ene lobiyo thau se taw pa matam da sisina khitang di flavor leibane ba adu duga kogi morok kahalani duga bora se anirak taw doini bora han ba taw ro matung da anirak su poina taw doini sisi kaim hap bi bora taw doini ko habadi bora se en hana taw thoga thamma ba bora ne aduga taw thoba pot se amuka taw doini habdi magi crispy du lakna bu habdi khitang kem lawna tawna bu do adu du gi ne ba das mai taraga lokthok jare ko sise bora se kem hapte ko aina bora se gi kanu se ingredient se koi gi mung dal do adu du na hobo bora ne ba kem hapte ko sidai sida thum moro kari kara kem hapte chumna gi koi gi mung dal do tingthoga grind tokhoga oina hobo bora ne ba ado si kitang segai jarani smaina makup segai rani ko adu mayam koina mung dal gi bora se try toroga chabiyom hawbani ko chumna gi mung dal do ni koini thongna na ba hawai do mung hawai do yellow do adu duna ado si se phasana segai matung da koina han bada morok san me khaimina rani ko do morok se tumna melaba matung da bora se ga to sanmina doine ba ado yam thaja dana sigi ingredients sing se hapaga mayam amtang try toro chabiyo yam hawi aduga bora se di mung dal noina hobiyo ko mung dal koigi injang thongna ba hawai mung do muk do adu do tilo kitang adagi spring onion kitang hape aduga morok siga phasana to khaimina rase aduga bora se soi sekai base setat sing se siga putlap ong to sanmina rase ko si phasana munna tol hoba doi tade dum hawrani morok sin namna tol hobai tare sidai sida koina singju hairaga ngari hapta bidune ba ko phasana tola siko sise aduna merames numit taga di dum si jem hawres mai jaba aduga aina sida mana masing hapi jingje nungshidak ne ba ko nungshidak ne comprek ne aduga phadigom ne ayambana nungshidak na namme ko comprek ti mana amani khatang ne aduga phasana kupna soira jaisan bire ado hawai mangan kitanga jaisan bire aduga phasana tot khairaba matungda singju se sigi masak se oire ba ko du mayam
ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯛꯂꯨꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯣꯡꯖꯕ ꯇꯣꯔꯕꯣꯠ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯖꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥ ꯑꯇꯥꯎꯕꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯔꯦꯀꯣ ꯉꯥ ꯑꯇꯥꯎꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥ ꯑꯌꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯅꯧꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯕꯇꯟ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪꯒ ꯅꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯅꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒꯀꯣ ꯑꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪꯗꯤ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯪꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯨꯗ ꯀꯣꯝꯕꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ